Aizawl North 1 BL2 MLA pu Vanlalhlana'n chuan va in chhun khan chaltlanga MUP run chu khualin ni in a hawng. Puhlana chuan chaltlang upapol ten an mani pu building thatak mai an nei thei chu alom pui thu soin chumi atana akila mitangkai alo ni ve thei chu lomamati thu asoya mamo tamtak an la nei anga te po thei top achua pui zel tur thu asoi Puhlana chuan in thlan pui kan ma chhon tura po upaten mo phurna sang tak an nei ti soin eiruk na inramati chetna sat awang le hemi dawa sarkar thra mi pui sarkar kalphung thar din ngei tura tho ho puya asoma kan ram chamek tungding tur hian sarkar thra policy ading net mirathei tele kutna thokte ban phak siam pui turin kalkhom te asombok building honna hi MUP chaltlang branch president Pusi Vanlalhlana'n akai hruaya secretary Dr. Malsoman report ape ani chaltlang MUP run hi chengnoi somni pasari manga sakni in MLA fan chengnoi kwa singa ape abak chu khotlang mi puin khonte bank loan te ani a building kong an hi garage atana man ni in motor pakwa da thei ani achung hi holatan man ani adung fit somthum pakwa le awang fit som pasari azaw ani Aizawl chaltlanga MUP run sakthar chu vain khan Aizawl North 1 BL2 MLA pu Vanlalhlana'n a hawng chaltlang MUP run hi atira chuan government primary school mun thin ania nopang an tlema wangin sarkarin pian phungarwal ban lo enkol to spastic society a pe a mun ma hian azol lo awangin MUP run sakna tan hian pek ani le a sakna tan hian chengnoi somhni pasari sen ni in Aizawl North 1 BL2 MLA pu Vanlalhlana'n chuan chengnoi kwale singa a pe ni MUP chaltlang branch president Pusi Vanlalhlana'n kai shwai honein khoma hian pu Vanlalhlana'n chuan Mizoram in thlanpui ma chon mai tura upaten mo phurna sang takan nei tia soya eiruk nen ramati chiat lo nan le sarkar tha pian theinan an theina zona thei top chwa turin atsa ani